Pa danas je 9. jun, krećemo na put do Trebinja. Gospodin Cveta Polić, najčuveniji pančevački bajker sa Novom Afrikom i moja malenkost sa malo starijom Afrikom. Ali dva Afrikanera idu na put, idemo zajedno do Trebinja, pa se tu možda rastajemo. Cveta ide do Igala, ja ostajem u Trebinju i kasnije nastavljam put. Vidjet ćemo gde nas put nanese, negde severnije. Sam dobro rekao? Uvek. Ovo je još spušteno sedište, a možda se podigne, bude do ovde. Da. Aha. Evo ga, polazak na put. Srećen put. Pa kao što sam rekao, krećemo do Trebinja. Gospodin Cveta Polić i ja. On ide u Igalo, tamo će da prespava. Koliko sam razumeo, doći će na motoskup, dok ću ja biti u Trebinju i nakon toga, Bože zdravlja, da krenem severnije. Plan su Alpi. Početna kilometraža 39.117 ili ajde kažem 115 od garaže. Ako se setim da pogledam kad budem došao da uporedimo. Upravo sam stigao u Pančevo, idem da parkiram motor. Pređena kilometraža ukupna do sada je 42.825, što znači da je ukupna pređena kilometraža na ovom putu, tu ću pisati negde. Nije uživanje voziti po kiši, ali kad mora, jebi ga. Tamo su oblaci, ali po prognozi nema kiše, pa vidjet ćemo. Idemo do Valjeva, tamo ćemo doručkovati i onda idemo ka Sarajevu. Kolege bajkeri idu na Moto Fashion u Trebinju. Tempomat je dobra stvar, može čovjek da odmori desnu ruku, ja mogu samo levu. Sad Valjevo, pa se malo dobro. Da, znam ja dalje, ajde. Možemo na klopu, jasno? Da, ajde. Završili klopu u Valjevu, sad nastavljamo dalje. Ne znam da li da se oblačim, malo je toplije. Izlazimo iz Valjeva, idemo ka Sarajevu, kan Pijesak, Sarajevo, vidjet ćemo i onaj rimski most, Sarajevo, neki ćevapi dobri i onda za Trebinje. Nadam se pre mraka da stižemo, da postavim šator, da nađem mesto i tako.
jako lepi predeli, priroda fenomenalna, pogled, sve, ali put je loš, dosta loš, ima rizle, mora malo proživjeti. Jako lepo. Skrenuli smo sa puta, idemo da vidimo Rimski most. Reka. Idemo preko Rimskog mosta. I šta kažete, 200 metara? 500. Ne znam, meni izgledalo Za slik? idemo po prikama. Jel može tamo se parkiramo? Mora na vrh stanu, u jedan području. Malo je... Ovo je stanu, da vidi prvo javno, da stanemo ne. Jel može? A? Da ne idem preko gore, bolje nam izvrdite dok šopava drži košnicu. Sat i 50 minuta do Sarajeva. Stižemo negde oko 2. A računam sat vremena se zadržimo, u 3 da krenemo. I koliko nam treba, još 3-4 sata do Trebinja. Da stignem pre mraka da postavim šator. Lep krajolik. Ovdje ću malo na Durmitor. Romanija. Može da mi kaže da li je ovo Romanija. Evo i ostali bajkeri idu u Trebinje. Popili smo kaficu ovde. I sad lagano. Pogled sa desne strane. Nadam se ću ga snimiti sad. Evo nas pred Sarajevom, uskoro ćevapići. Bravo.
baš čaršija. Tu sam ja i tu je glavni i odgovorni. Idemo na ćevape, juriš i dece ima koliko hoćeš. Ekskluzija neka. Jes. Normalno, lepo je to. Samo nek se druže svi. Tako. Fatović, kaže slijedi ćevap. Gdje ćemo po film? Evo je. Polako ćevapi uzimaju svoj danak. Sad kreće spavanja. Tačno nevolja najesti se i krenuti na put. Ali kako doleti? Neka kafa će da nam pomogne sigurno. Za jedno pola sata, sat stanemo, 10 minuta napravimo pauzu, popijemo kafu i onda do Trebinja lagano. Te kafe u vožnji su mi odlična stvar. Čim osjetim da gubim koncentraciju, da sam, ne mogu da kažem umoran, ali onako da vozim na autopilot, stanem, popijem kafu, porazgovaram s nekim i posle 20 minuta kad sedem da vozim sam kao nov, kao da iz početka vozim. Imamo još 2 sata i 4 minuta do Trebinja, oko 15 do 8, ajde da kažem 8 ako negdje stanemo na short pauzu, oko 8. Moram odmah da idem do kampa da vidim gdje ću šator da postavim i da ga montiram pre mraka. Mislio sam da ćemo ranije, da ću imati malo više vremena, da ne bude opet knap. Ali dobro. Jako volim da prođem ovdje i da dođem, ne znam zbog čega, ali ova lokacija ima takvu energiju i tako mi je lepo kad dođem ovdje, da je to neopisivo. Slikanje, a? Ček da vučem stomak. I to je taj pogled na najlepši grad, Trebinje.
kamp je tamo iza, ja ću ići u kamp. Sad vi ako hoćete parkirajte tu ili... Dobro, ja moram da idem da se spremim. Ako se ne vidimo, sutra se vidimo. Dobar dan. Gdje je kamp? Tamo iza, kao i prošle godine. Tamo iza, isto kao prošle godine. 5 evra ili 10 maraka ti je ulaz. Može i dinari, može sve. Sad gledamo u pustu kako se postavlja šator kad sam ga već postavio. Evo ga šator. Tu je jastuk.